Reka nongere mbasuhuze cyane ndetse mbaha ikaze mu makuru yacu agiye kwibanda mu gihugu cya Uganda, havugwa amakuru y'uko Perezida Yoweri Kaguta Museveni amaze kuba yatsindira manda nshya, kuri ubu ngubu yakuye mu myanya abayobozi bakomeye cyane n'abaminisitiri bagera kuri 28, bakaba barimo abari bamaze igihe kinini cyane bakorana muri za guverinoma ze ndetse no mu zindi manda amaze ayoboye iki gihugu cya Uganda. Amakuru aravuga ko ivugururwa rikomeye ry'abayobozi bo mu nzego cyangwa se mu rwego rw'ubutegetsi ritangiza manda ya politiki ya Uganda ya 2026 kugera muri 2031. Uyu nyakubahwa perezida wa Repubulika ya Uganda ni Yoweri Kaguta Museveni yakuye muri guverinoma ye abaminisitiri bagera kuri 28 icyarimwe. Izi mpinduka zikomeye zatangajwe binyuze mu itangazo ryemewe ryasohotse ashingiye ku ngingo y'108 n'izindi ngingo zijyanye n'itegeko nshinga ryo mu 1995, aho zigaragaza ivugururwa rikomeye ry'ubutegetsi mu gihe inteko ishinga amategeko ya 12 ya Uganda iba itangiye manda yayo. Nubwo bamwe mu bayobozi bakomeye bari basanzweho barimo nka visi perezida Jessica Alupo ndetse na minisitiri w'intebe Robina Nabanja bagumishijwe mu myanya yabo, umva ko bo wenda bafite uburyo barimo gukorana cyane, cyangwa se uyu perezida wa Repubulika ya Uganda Museveni abona ko bo baba ari abayobozi bashoboye. Ivugurura kandi rikaba ryazanye impinduka zikomeye cyane mu nzego nyinshi za minisiteri z'ingenzi cyane muri politike ya Uganda. Iri hindurwa rikomeye yagize ingaruka ku banyapolitiki benshi bamaze igihe kinini bafite imyanya ikomeye cyane. Ihindura imyanya yari imaze imyaka myinshi cyane idahinduka, wasangaga umuyobozi amaze nk'imyaka 20 ayobora minisiteri runaka atarigeze ahindurwa cyangwa ngo abe yahindurirwa inshingano. Bamwe mu bakuwe rero mu myanya yabo harimo minisitiri w'imari Matia Kasaija wari umaze igihe kinini cyane kuri uwo mwanya, habamo minisitiri w'ububanyi n'amahanga Lieutenant General Jeje Odongo ndetse na minisitiri w'uburinganire yitwa Betty Amongi. Mu yindi mpinduka y'amateka ikomeye cyane, minisitiri w'intebe wungirije wa kabiri ni Lieutenant General Moses Ali wari umaze gukorera muri guverinoma kuva ku butegetsi bwa Idi Amin cyangwa se Idi Amin Dada, uyu ni perezida wayoboye Uganda, nawe akaba yakuwe mu bayobozi bagize guverinoma nshya. Iyi manda Yoweri Kaguta Museveni agiye kuyobora iyo y'imyaka 5 kuva 2026 kugera 2031. Abandi bayobozi bakuwe ku myanya yabo barimo minisitiri w'ingufu Rusi Nakabirwa, hakabamo umuyobozi mukuru ushinzwe gukurikirana ibikorwa bya guverinoma mu nteko yitwa Hamson Obua, harimo minisitiri w'abakozi ba leta Mururi Mukasa ndetse na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Raphael Magezi. Mu rwego rw'umutekano n'iyubahirizwa ry'amategeko naho habaye impinduka zikomeye, aho minisitiri wa leta ushinzwe ibikorwa by'imbere mu gihugu ni General David Muhoozi yahanwe akavanwa ku nshingano. Yongeye kandi minisitiri w'ingabo Jacob Maxson Oboth Jacob Maxson Oboth yasimbuwe nyuma yo gutorerwa kuba perezida w'inteko ishinga amategeko. Nk'uko rero byatangajwe mu nyandiko yuzuye ya guverinoma, abandi bakuye ku myanya yabo barimo Peter Kerisi wari minisitiri ushinzwe Karamoja. Abandi birukanwe bakabamo Francis Mwebesa akaba yari ashinzwe ubucuruzi n'inganda n'amakoperative, harimo Sam Cheptoris wari ushinzwe amazi n'ibidukikije, harimo ndetse minisiteri zo ku rwego rw'uturere na za leta zungirije nazo zikaba zagezweho ingaruka zikomeye n'iyi mihindagurikire y'abayobozi, aho Dr. Kenneth Omona wari ushinzwe leta ya ruguru ya Uganda, Florence Nambozo Karamoja
uwo yari ashinzwe Karamoja, Jennifer Namuyangu yari ashinzwe Bunyoro Affairs, Fred Bwino Kyaguraga yari ashinzwe ubuhinzi ndetse na Helen Adowa wari ushinzwe uburobyi, bose bakaba bakuwe mu myanya. Nanone kandi n'inzego z'uburezi n'ishoramari ntizasigaye inyuma kuko Dr. Joyce Moriku Kadusu cyangwa se Kaducu yari ashinzwe uburezi bw'ibanze ndetse na Eveline Anite wari ushinzwe privatization ndetse n'ishoramari, ndetse bose bakaba bakuwe muri iyi myanya. Biyongereye kandi kuri John Mulimba wari ushinzwe ububanyi n'utundi turere cyangwa se ububanyi n'amahanga. Hariho Peace Mutuzo wari ushinzwe uburinganire n'umuco, Helen Asamo wari ushinzwe abafite ubumuga, Kidudu Mafabi wari ushinzwe abageze mu zabukuru, ndetse na Geoffrey Kabeanga wari ushinzwe ubukangurambaga bw'igihugu. Urutonde rw'abaminisitiri 28 bose birukanwe rukaba rwasojwe na Obiga Kania wari ushinzwe iterambere ry'imijyi, Martin Mugara wari ushinzwe ubukerarugendo n'umurage, Frederick Gume wari ushinzwe amakoperative, ndetse na Musa Echweru wari ushinzwe ibikorwa remezo no mu gihugu cya Uganda. Ko ari abaminisitiri benshi cyane ndetse bishobora kuba byagira impinduka zikomeye mu miyoborere y'iki gihugu cya Uganda, nyuma y'uko byagaragaraga ko abenshi batari kwishima cyane aho bashinjaga iki gihugu kuba kiyobowe mu buryo bw'akazu. By'umwihariko ubona ko harimo abayobozi benshi cyane bari bamaze igihe kinini, ubona ko nta n'impinduka zikomeye bigeze bagaragaza mu bigo bari bayoboye cyangwa se mu nzego z'ubuyobozi bari bakuriye. Amakuru rero ajyanye n'izi mpinduka ntacyo yasoreje. Ndagushimiye cyane wowe twabanye, kanda subscribe, usubire mu kanya.